Uhoro wa ibanda kumomoro mene tiganite guku Nairobi ni mwa maundu maria ndundu ya athuri agikuyu guku Nairobi yunganite na kuga ate thirikari ya Nairobi ndirahuthira kihoto gikinyaniru. Andu makaheo notice ire iganire ya kuga atiriri ni tukahura handu haha muthenya muna andu makoma mathengi indo ciao no ti gukorwo andu utuku tukamomora kioski cia andu tugathukia indo cia andu na matira notice. Mwena wa Roysambu ni kumwe gwa kuria onjoria marecokaniriria thutha wa kumomorerwo ibanda ciao. Athuri a Gikuyu makiuga ciiko ici irahanika tondu Gavana Sonko ni aregete gucagura munini wake uria mafati gucenjania meciria gugakinyaniria ikinya tariri-ini ria gutacukio. Athure deputy governor wake na acokia andu aria arabutire wira amacokia haraka muno tondu atai na mundu uramwira meke oi togo no ari tuhinyiriria. Kuhotoma kwa utheru thoko-ini cia Nairobi ni undu ungi thirikari ya Nairobi irakuruhanio naguo, undu uria uronekire ukiaga gukenia nginya mutongoria wa bururi ica ikuhi. Mtu anafanya biashara na upande huu mwingine sewage ndio hiyo inatiririka. Mtu anafanya biashara jioni yake mali imeenda na maji. Ihoya ria onjoria riu riri thirikari ithondeke mitaro ya mai rungu kuona ta githari giki kirarugo kiri o hakuhi na haria mai magiko maragerera. Aguo ngorora ici ni ngi ciothe iromboka guku ni undu wa takataka eno. Riu no twende monio handu ha gutwara takataka. Unaona kama hizi mitungi ziko hapa hivi, songe hivi na sisi turudi ndani. Hata mimi pia najihesabu katikati. Turudi ndani hapa ikuwa imebaki barabara kubwa hapa hivi. Sababu unaona sasa mimi nikirudi ndani nimezuiwa na mwenzangu. Unaona? Kwa hivyo hata mimi siwezi rudi ndani. Lakini wakianzia huko serikali yetu itusaidie. Tuanzie huko ya Sonko, serikali ya Sonko. Tuanzie huko tukuje tukiwa laini moja. Unaona? Hapa patabaki barabara mzuri, watu watapita vizuri, hakutakuwa na problem. Ona gutuika wendo uria maikaranagia naguo niguo humbagira mathina maria maragerera, o mwonjoria ahinyiririkaga gutheria o haria aronjorithiria, no mwisho wa uhoro giko gicokanagiririo handu hamwe kiria gicokaga gutharario ni migogoteni ta ino irakuwa mirigo. Mimi kuosha hapa, nimeosha kwangu, ndio mwenye hapa aendelee na hapo pengine. So ni kwagia na deputy nigetha marutithania wira wega na nigetha wira uthondekwo guku thoko. Riria koira onjoria a thoko cia Nairobi metaraga mehatikaine kuona ngito ciao ikoragwo cire cia maratathi hamwe na wagi wa ugitiri ni undu ungi ukoretwo ukigia ngoro ciao. Giko kia macuba, maratathi ona indo ingi cia minyore hamwe na mai ma giko nicio iragerera mutaro-ini uyu uria uri thoko-ini ya muthurwa guku Nairobi. Onjoria makiuga ati ni mathirikari ni fati kumarutira gifarua gya gutigirira ati thoko ni ciatherio. Ngiribotera Inooro TV de kaunti-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Kimani.